Hello guys, so finally tabo oro gangtok ni keseng tabo North Sikkim Lachung o thang lai tong lai bu. Kesini team rock, sini gang rock. Woo! Yeah, come on! So mungkin neng oro gangtok o pai kan kena hotel lo neng stay khai mana belai na service kaham rating mana kyo 4.7 rating tongoi tongo ke belai na service bu kaha samung nungro bu belai na mamir bu kotha ne oro jaga o gangtok o phaikha mane ne o jaga o hotel lo ne stay khai mana so phari sing jani no jeng naile phinai jeng Lachung soya sak jeng naile ni thangnai nai So seng oro jaga phaimani seng nauni lamani 5 days kai thangna siaba tini haibo tinoro excitement be energy asana gobang tong how the juice ye bahai ma tong dor je sare do bahai ma tong Lachung thangai tomone bahai ma tong laga pungka Barkha barkha Seng Lachung thang tonglai mani lama o no mo klai oi ga omo kene 7 sister waterfall khungja so mo waterfall no kabang mane tourist bu phaijak nang o jaga o no noi tong na omo kene lama thamoi tomoni jaga la lama klai 7 sister waterfall इसमें किक है So finally double Lachung o sopaleja ga Lachung town no Lachung town no sopaleja ga sopai mani bishi mana sun double sini hotel lo phaleja sini hotel no ma just kai tharum na la han kana mo kaisha tongo aro jaga o room kaisha gete aro ganda o tongo gete kaisha khena yang tolao te kaisha khena sung room na laibo ina oro jaga tabo Lachung sopaleja ga so lama ni condition ro to ang thunuk laino ni yang ha lama ni condition je bar phaibo last year ro bar phaibo oh boy kamana lama blend disturb blend hayang jat tongo ke blend risk hathayo si hai ma phalego ge bo hai jaga tongo na ge bo hai no as to ban sa jar chama se click tongo ge bo hai no bo nu khana na ge oro jaga ni singo na tak sopalego kana omoni bolago kana tidine oro bathak palesina next khana kana zero sobai nai zero ni pore kana ke apran kana no fine ge tini likhina asage batha laisna और कहा गुड नाइट